gentlemen. My surname is Van Zyl, so I can speak Afrikaans, but for whatever reason, I can also speak English. So this presentation comes from this presentation we did countrywide about a month and a half ago. It's this African Labour Law Reports seminar. This is our 41st year that we've been doing it countrywide. En glo dit of nie, ek was daar by nommer 1, ek het nommer 1 begin en is 41 jaar later is ek nog steeds daar. So wanneer die mense vir my kan sê hulle vir my, is dit nie nice dat jy jou pa se besigheid oorgevat het ek nie. Dan sê ek nee, ek is nog steeds die oorspronklike Mrs. Bolschat nie. So these guys all around here, we've got a joint venture with the CCMA. So and we then present these seminars countrywide on the latest developments. I was speaking to Skalk about this, and I was saying to Skalk there are a number of things that affect farmers, and I don't know whether farmers know about these things. So ek gaan Afrikaans en Engels deur mekaar praat, and then we quickly going to go through a couple of pages. Hierdie bladsye, jy sal sien van die PowerPoint is die bladsye genommer. Ek sal vir Nina vra om die bladsye na Skalk toe te e-mail, en dan het julle die bladsye. So moenie worry oor notaatjies en sulke goeders nie. Alright, ek gaan deurhardloop na bladsy 31 en dit gaan oor die Code of Good Practice. So vir die eerste keer in jou lewe en my lewe het ons 'n kode wat sê hoe ons werkers moet hanteer ten opsigte van wangedrag, ten opsigte van onbevoegdheid en ten opsigte van retrenchments. We've never had a unified code like that before. En wat belangrik is vir julle, is om te verstaan dat hierdie kode die resultaat is van onderhandelinge by NEDLAC. So at NEDLAC, government, public sector, private sector gets together and they negotiate legislation. So that took them about 4 years to negotiate this code. You can imagine put government and public and private sector together and you've got problems. It was gazetted on the 4th of September. So dis law, soos ek en jy met ons gat in hierdie sitplekke sit, dis law van 4 September. And this is good news for you as farmers. So ek gaan eers in die kode net vinnig met julle praat, en dan gaan ek met julle praat oor wat lê in die pipeline, wat ook goeie nuus is vir boere. So this repeals what we had Schedule 8 of the Code of Good Practice. So previously, if you went to a labor lawyer and you asked him, how should I deal with Jonas that you want to dismiss for misconduct, he would go and page in the Labor Relations Act in the back, he will look at Schedule 8, and he would say that's the first guideline. And then when things really are difficult and you want to retrench, he would go to the Code of Good Practice. So all of this has been replaced from 4 September 2025. Right. So hoe lyk dit visueel? So if you're as old as I am, I still take the workbook with a koekie en daar gat ek. If you are the younger generation like Andreas, then he's a visual learner. He wants to see the picture and from the picture he'll learn. Julle ouens wat almal op die Facebook is en internet en social media en al die goeders, julle is visuele leerders. So visually, what does it look like? First of all, you can't operate in the new system unless you've got workplace rules. So you kan nie mense dismiss nie, you cannot do anything really unless you understand you need workplace rules. Daar's 2 tipe werkpleksreële. Die eerste werkplekreël is wat ons noem honesty and punctuality rules. Wees betyds, moenie steel nie, moenie vloek nie, and be a decent worker. So dis die eerste stel reëls, jy moet dit hê in jou werkplek. Die tweede stel reëls is, the mere fact that the bum in the seat on time doesn't mean that you produce. En dis waar meeste boere platval. Hulle het nie operasionele werkplekreëls nie. So hulle het nie werkplekreëls wat gelink is aan produktiwiteit nie. So die kode sê vir jou, jy moet 2 stelle reëls hê. Die een is, kom by die werk, moenie steel nie, moenie nonsens praat nie, en moet nie beklei nie. En die tweede reël sê, as jy by die werkplek is, then you must be a productive employee.
En die kode, dis wat hulle genegotiate het by Nedlac. And the code say that if you breach the first set of rules, I can dismiss you. If you breach the second set of rules, I can also dismiss you. Right. So then you breach those workplace rules. Daar kan julle sien is misconduct, wangedrag. Jy breek 'n reël en jy breek of intentionally or negligently, met ander woorde opsetlik of nalatig breek jy die reël. En daar sê die kode vir jou watter items in die kode jy moet toepas. Hierdie is soos die resep om 'n koek te bak. Ek is absoluut verbaas dat die kode in werking getree het 4 September en die meeste van die ouens wat onderhewig is in die kode het nog nie eens die damn ding gelees nie. Forget about labor lawyers, HR practitioners. In the farming industry, they're just oblivious that this happened. And that's sad because it's good for you. The short answer is, it's a lot easier to fire now than before for misconduct. The short answer is, it's a lot easier now to dismiss for incapacity than before. Ek sien die Red Rocket man skryf neer, because I'm sure it's going to affect him too. Enigste ding van 'n Red Rocket man, kry sy adres, want as hierdie projek klaar is, moet jy weer waar om te gaan kry vir die pad. So, here we go. Alright, so daar's 'n paar kodes wat jy moet volg. It simplifies things. Like, just give it the most basic things. There are no longer disciplinary inquiries. Dis so eenvoudig soos dit. I mean, and you'll see for the first time in your life, if you are a small employer, and a small employer is basically somebody that employs fewer than 50 employees, you don't even have to comply with the entire code. You've never had that before. I'm absolutely amazed that Business South Africa is not marketing it. I'm absolutely amazed that there's an association called SAS Law, South African Lawyers for Labor Law, that they don't market it. I'm absolutely amazed that anybody else doesn't market it. So this is like really, really good news. Okay, so if you breach that workplace rule, then it could be incapacity for work performance or incapacity ill health. So kom ek gee vir jou die mees eenvoudigste voorbeeld. Die mees eenvoudigste voorbeeld is, daar's 'n werker en daai werker moet 2 keer 'n dag moet hy 100 bokke voer. Right. Jy kyk aan die einde van die dag en die 100 bokke is nie gevoer nie. If that worker intentionally or negligently can't do it, is dit wangedrag. En dan vul jy daai in item 6 to 11. As daai werker nie intentionally or negligently dit gedoen het nie, dan kyk jy of daar 'n ander rede is. Daar kan nie 2 ander redes wees. If you look on the screen, it can either be ill health or injury or poor work performance. So as hy al sy bene het en hy's nie siek nie, dan is dit poor work performance. So vir die eerste keer in julle lewe het julle 'n maklike strukturele oplossing hoe om daai koek te bak om te sê, dis wangedrag, dit is poor work performance en dis ill health injury. You've never had that before. Okay. So kom ons gaan gou aan en dit kom van die kode af en hier is die belangrikste een. Item 3 for the first time in your life talks about small businesses. And I assume that nobody that sits here has got more than 50 employers. Majority of the people that sit here will probably have between 1 and 10. Is waar ons is? Is omtrent waar ons is? 1 and 10? That's it, you small employers. And so for the first time in your life, the code is not to be interpreted as requiring such business to comply with the obligations that are not practical or feasible. En hier is die antwoord, for the operation. So menere, vir die eerste keer, en dames, die eerste keer in jou lewe, hoef jy nie 'n independent voorsittende beampte gaan kry vir die dissiplinêre verhoor nie. Vir die eerste keer in jou lewe, hoef jy nie daai tickbox vir incapacity na af te gaan sê, as ek dit nie gedoen het nie, gaan ek verloor by die CCMA. You've never had that right before. Okay. Any person determining the fairness of dismissal might take into account the code, en hier is iets wat julle nog nooit voorheen gehad het. Ek gebruik die woorde van die code af. Circumstances within which the small business operates. You've never had that before. Dit is 'n hengske ding wat in die landbousektor moet verkondig word en jy moet jou arbeidsverhouding dienoorkomstig aanpas. Alright, so Nina sal daai bladsytjie vir julle doen. I'm going to move to this page just to show you how we moved. We had a 1956 Act
That act was repealed when we became a democracy in 1995. You've now got a new 1995 Act and you've got a new code. So, al die ou presidente van die ou industriële hof, al die ouens wat gesit het by die ou departement van arbeid en die versoeningsrade, hulle het of gewerk vir justisie of hulle was magistrate. So when they dealt with labor relations, they dealt with it as a criminal justice module. This 8 gone. So what we now have, there are elaborate procedural requirements are inappropriate. So hierdie lang lyste van hoe ons hierdie koeke moet bak is gone. All right? So kom ons hardloop gou deur en som dit vir jou uit. So if you had your employment environment now, and you grew up within that environment, you would have the following as a normal misconduct environment. Sê nou maar die skalk, wat my baas is en ek is die werker. Skalk gaan my roep en sê, Brian, hier is jou klagstaat. Jy het die volgende gedoen. Jy het die trekker gevat en jy was spris in die muur ingery. So that's how we got it. Charge and a charge sheet. Under the new dispensation, there are no longer charge sheets. Okay? So daar is nie klagstate nie, because there's no criminal justice module anymore. Hulle het dit alles geskuif van 'n criminal justice module to an informal speedy resolution. Meneere, ek meen dit is soos manne uit die hemel uit. Jy moet net weet hoe om die ding te gebruik. Right, next one. Dan roep Skalk binne dissiplinêre verhoor en vir my sê vir my, luister hierso, ek wil nie betrokke raak by die ding nie, ek gaan my buurman kry. En my buurman John gaan die voorsittende beampte wees. En daar gaan jy moet pleit. It's out. That request to plead is out. En dan daar by die dissiplinêre verhoor 2 dinge gebeur. And I'm just going to give you the basics. Skalk gaan sê, ek gaan getuienis lei, en hier is die getuienis, dan gaan hy vir my vra en sê, lei jou getuienis. And then we have evidence in chief, cross-examination, re-examination. Al daai goed is uit. We don't do it anymore. So from the 4th of September, in the year of our Lord 2025, this gone. Right? And then you used to take aggravating and mitigating factors into account. So daai goed het hulle vervang. Ek meen ons kan letterlik soos daai Jaco wat jy gesê het ek kan deur die manualkie hardloop. Letterlik daar is soveel plekke wat jy nou bestuursmag terug het as 'n boer, which is unbelievable. I'm just going to show you a couple of them. So hier is basies hoe die nuwe ene lyk. Ek gaan dit opsom deur die spesifieke woorde te gebruik in die item. Hoe lyk dit? Hier is die woorde. The purpose of the fair procedure is to ensure a genuine dialogue. Jy het dit nooit voorheen gehoor nie. En ek gaan vir julle sê wat 'n genuine dialogue is, en jy is 'n boer met die geleentheid het om te dink wat jy gaan doen in daai werker voor jy daai besluit maak. So, in the new dispensation, it would look like this. En ek hardloop weer met Skalk my baas, en ek hardloop weer met my is die werker. So Skalk gaan vir my sê, Brian, ek het bewyse dat jy die volgende gedoen het. Nou ek wil jou storie hoor. En Brian, jy kan daai storie vir my gee in 'n WhatsApp, 'n SMS, met 'n posduif, in 'n skrif, of jy kan kom môre middag 3:00 en jy kan jou storie kom vertel. So all I do is I give an opportunity to respond. Môre middag kom ek. Dis nie meer 'n dissiplinêre verhoor nie. It's no longer a criminal justice system. Ek vertel my storie vir Skalk. Skalk sê vir die persoon wat gesien het hoe ek die trekker in die muur gery het, kom vertel jou storie. En dan sê Skalk daarna, jy het hierdie werkreël gebreek en die werksreël was dood eenvoudig dat jy nie jou baas se bates skade aan kan berokken nie. So eenvoudig soos dit. He then determines what the appropriate sanction is. Ons gaan daarby uitkom. And that's it. And if I don't like it, you go off to the CCMA. So wat hulle gedoen het,
hulle dit wat gebeur interne by die boer, interne by die klein employer, en selfs interne by die groot employer, afgeskaal van 'n legalistic, 'n regsvorm, na something very informal called a genuine dialogue. That's it. En derhalwe gaan jy nou artikels begin sien kry wat sê, dit is soveel makliker om 'n ou af te dank vir wangedrag. Dit is soveel Yes. So if you listen to my story, ander dinge wat ons gedoen het in die verlede, tot voor die 4 September, jy het appelle gehad. Appelle is uit. Daar's nie appelle nie, daar's niks, it's a one shot, and your obligations in the code is very simplified. It is a genuine dialogue, and jy skalk my baas, must be given opportunity before you make your decision. Okay, so ek gaan opsom vir julle net aan die begin. Eerste een is, if you belong to any institution, if jy van BKB, Boerevereniging, Oos-Kaap, wat ook al, please say to them to get a copy of this and to read it, the code. Okay, it's in simple English because the users are going to be people that are farmers, people that are trade unions, people that are small businesses, big business, etc. So they use non-legalistic terms. Eerste ding wat jy moet doen. Die tweede ding is, jy moet begin besef hoe jy die ding kan gebruik. En jy sal sien, the tide is turning against worker rights in favor of employer rights. And there will be a payoff later down the line. Don't believe me, they're not going to sit at Netlac en gee net uit nie, daar gaan 'n payoff wees. En die payoff gaan byvoorbeeld iets wees soos, if you retrench, instead of 1 week for each completed year of service, you'll get 2 weeks for each completed year of service. Dit gaan die payoff wees. Okay. Also what is happening is, and I can tell you this, the CCMA's budget was cut by 104 million rand this year. They don't have the time to go and check what you've done internally in a formal disciplinary inquiry. Maar wat hulle wel kan doen, is vinnig te check was daar 'n genuine dialogue. Alright. So jy het 'n genuine gesprek. So die CCMA se director, advokaat Cameron Morayane, ons het in Polokwane 'n seminar gedoen te vra hulle vir hom, wat beteken hierdie genuine dialogue? En hy praat perfekte Afrikaans en hy sê, ons moet praat, ons moet regtig praat. A very different environment than you grew up. Alright. So, dissiplinêre verhore is uit, dissiplinêre vorms is uit, charge sheets are out, appeal procedures are out, is 'n vinnige prosedure en die real fight met al die getuienis vind nou plaas by die CCMA. So hoe julle dit voorheen gedoen het, sê nou maar Skalk is my baas, hy sê ek die trekker in die deur vasgery, dan gaan hy sê wie is die getuienisse 1 2 3 namens hom. Wie sê nee, ek was nie daar nie, ek was op die plaas langs aan toe te gebeur is. 1 2, daai selfde mense moet nou CCMA toe gaan. Jy roep nie daai getuienisse intern nie. So internally there's no credibility findings and no reliability findings. So internally die boer hoef nie te besluit wie lieg en wie lieg nie. Daai job word die CCMA se nou. And I can tell you it's got to do with restraint on the budget. Alright. So kom ons gaan gou aan na 'n paar ander dinge toe. Page 48. Alright, hier is 'n interessante ene. So daar, omdat mense so gereeldelik tronk toe gaan, hulle word ook gereeldelik losgelaat uit die tronk het, is natuurlik een van die dinge wat op Netlac opgekom het. Well, what happens when you get imprisoned? So vir die eerste keer is daar 'n item 21.6 that deals with imprisonment, and imprisonment you then deal with as incapacity. So die feit dat hy dan in die tronk sit beteken, hy kan nie sy job doen nie, afhangende van die periode, afhangende van die effek op jou besigheid, kan jy hom dan afdank. So you never had that power too. Dan incompatibility, ons het nog nooit dit gehad nie, en dit kom veral met klein besighede in. So Skalk is die baas, het 'n spesifieke kultuur op sy plaas.
en hy wil hê die dinge moet so gedoen word. Dis as ek vir hom gaan werk, dis dit. Hy het nie 'n probleem met my nie, ek steel nie. Hy het nie 'n probleem met my nie, ek kom nie laat nie. Hy het nie 'n probleem met my nie, ek het nog al my bene en ek het ook nie seer gekry nie. Maar ek pas nie in by sy kultuur op die plaas nie. So for the first time they recognize that, and this comes directly from the small employers. Hoe kleiner jy is op 'n plaas, hoe minder bestuur jy het, hoe meer jy in beheer is van jou eie kultuur, wil jy hê mense moet inpas in jou kultuur. Moenie syp op 'n Vrydag aand nie. Sondag wil jy hê met sekere dinge doen. Ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. So for the first time they recognize that, and that incompatibility may then justify dismissal. All right. So we never had that before too. So ek gaan net gou aangaan en nou there are amendments that are coming in that you need to know about, and again it's all good news for you. So currently unfair labor practices are disputes about promotion, disputes about demotion, disputes about probation, forget about dismissals, disputes about training, disputes about benefits, wat ook al daai benefits is. When the new amendments come in, you no longer have those rights as an employee. So jy kan nie CCMA toe gaan nie, jy kan nie hof toe gaan met enige van daai dispute nie. Okay, so they're going to take them all away from workers' rights. Second thing is unfair suspension stays because the extent to which is abused. Then the failure or refusal to re-employ or reinstate in terms of the agreement used to be an unfair labor practice, it's gone, and occupational detriment still stays. So jy kan daai occupational detriment is you go and say that somebody is not performing in terms of the Protected Disclosure Act, and you can make a disclosure. So they've kept those two, but the largest amount of what you and I think as unfair labor practice is going to be gone in terms of the new dispensation. So the bill has already been passed to do that. It's going to shrink that what you regard as fairness, and it's going to shrink the type of disputes that can be referred to the CCMA. Right. Hierin gaan julle lief. So, currently in the bill, the new section 188.4, daar's nie 'n section 188.3 nie, hy's gedelete. So, there is no unfair dismissal, there is no unfair labor practice during the first 3 months of employment. So for the first time in your life, you will have in the Act the right to test drive a worker before even putting him on probation. You've never had that before. And that is the pressure that the ILO, International Labour Organization, has put on us. They say it's incredibly difficult to dismiss, make it easier. It's incredibly difficult to figure out whether the worker is going to work it. So the minimum they've put in is 3 months. You can extend it to a longer period, but then you must justify it operationally. So kom ons vat, I'm the financial manager. The only way you can figure out whether I'm a good financial manager is when I do the budgets at the end of the year. Okay? So therefore that period will be a 12-month period. Kom ons vat, ek is 'n boer en ek boer met angoras en voor ek jou in diens wil neem op 'n probationary period, onthou dis voor 'n probationary period. So don't confuse this with a probationary period. My probationary period hasn't even started it. Wil ek ten minste sien hoe hanteer jy wanneer daar oetjies is? Hoe hanteer jy wanneer daar lammetjies is? Hoe skeer jy? En sê daai periode gaan 6 maande wees. En dan gaan jy sê as jy deur daai siklusse gaan het, kan ek dan die besluit maak of ek vir jou job gaan gee. You'll be able to do that. It must be reasonably and operationally justifiable. Daar's een ander dingetjie wat ek net gou wil doen. Ek hoef nie dit te doen nie. So there, look at that, reasonably and operationally justifiable. So as jy gaan die code kyk en jy gaan dan and you can go and download it from the Department of Labour, and then you'll see an accompanying memorandum van Nedlac daar. En Nedlac sê wat hulle wil hê dat klein employers
en groot employers moet doen is when they make a decision, it doesn't have to be justified in law. Hulle gebruik hierdie woorde. It must be a sensible, operational response to risk management. So jou hele arbeidsregverhoudinge module soos julle hom geken het verander die oggend toe jy wakker geword het 4 September. En as jy net daai 5 woorde kan onthou, a sensible operational response to risk management. So jy sê vir jouself dan, so jou eerste ding wat jy doen, jy sê, om hierdie werker hier te hou, wat is die risiko wat ek het? En dan sê jy vir jouself, nou kan ek in terme van die kode 'n besluit maak hoe om daai werker op te tree. And that decision must be a sensible operational response. So there's a lovely phrase being used at NEDLAC, and it said for the first time in South African labour law, there's a recognition that life happens at the workplace. What a lovely phrase. Life happens at the workplace. So dit was hulle lankal moes gedoen het. Die reg uitgevat uit arbeidsverhoudinge, verhoudinge ingebou het in arbeidsverhoudinge, and get to the dialogue thing, het nou gebeur statutêr. As I said, my biggest surprise is that it hasn't got far-reaching publicity attached to it. Right, vragies.